večer, dragi prijatelji, drago mi je da ste se okupili. Drago mi je da smo se okupili po teme, znači Sirija na udaru zapadnog imperijalizma. Kao što znate, mi vodimo stranicu podrške sirijskom predsjedniku i sirijskom narodu, znači u odbrani protiv zapadnog imperijalizma i njegovih saveznika na Bliskom istoku, o čemu ćemo večeras govoriti. Znači, ideju da osnujemo stranicu podrške Bašaru el-Asadu i većini sirijskog naroda koja podržava predsjednika Sirije nam je dao naš prijatelj Bojan, koji je osnovao stranicu podrške Muammeru el-Gaddafiju. Ona je naravno popularnija iz razumljivih razloga, jer je Gaddafi, da kažemo, dosta poznati u našem društvu od Sirije i sirijske situacije i sirijskog predsjednika. Dakle, ono što su mediji nazivali arapsko proleće je u stvari početak geopolitičkih promjena, znači na prostoru Severne Afrike i Bliskom istoku. A započeli su ga, da kažemo, zapadni blok zemalja u savezu sa njihovim bliskoistočnim saveznicima, Saudijskom Arabijom, Katarom, uopšte govoreći zalivskim monarhijama, zatim Turskom i Izraelom. Dakle, proces je započet otprilike u februaru-martu 2011. godine, a pripreman je mnogo ranije. Demonstracije su prvo krenule u Tunisu, zatim u Libiji, Egiptu, Siriji, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. Međutim, ti procesi, te promjene nisu bili namijenjeni za sve arapske države i sada ćemo govoriti o tome zbog čega. Dakle, prvi protesti su krenuli u Tunisu. Pošteno govoreći, u Tunisu su ono što mi nazivamo u Srbiji islamisti, a u arapskom svijetu su poznati kao takfiristi, su bili većina, a Ben Ali, koji je bio saveznik Zapada, je odstupio po komandi i oni su tamo preuzeli vlast. Šta se dešavalo u svakoj zemlji u kojoj su islamisti preuzeli vlast? Dakle, ta zemlja postaje inkubator za dalje širenje islamske revolucije, a naravno postoji objektivan razlog i to je proces koji je malo shvatljiv većini ljudi zbog toga što je dobro medijski pokriven. Sljedeća država koja se graniči sa Tunisom, a ide ka istoku, je Libija. Kao što znamo, a većina nas je pratila to na stranici podrške Muammeru el-Gaddafiju, većina stanovnika Libije je podržavala libijskog predsjednika. Nama je poznato svakako da je Gaddafi imao nagodbe sa zapadnim političarima koji su mu garantovali da do promjena neće doći, međutim on je izigran, vojska Libije je bila dosta slabo naoružana i svi znamo kako se završio proces. Posle 8 mjeseci bombardovanja, znači ubacivanja stranih plaćenika, Libija je uništena. Vi znate da sada Libija praktično nema ni međunarodni aerodrom od države koja je po glavi stanovnika bila najbogatija. Tunis je također odigrao znatnu ulogu u procesu urušenja Libije. Znači, tamo gdje su takfiristi došli na vlast, granice su otvorene, strani borci, znači islamisti, su prelazili na teritoriju Libije i u krajnjem slučaju, znači kada je posljednja ta operacija bila za uzimanja Tripolija i Sirta, oni su odigrali značajnu ulogu. Treća država koja ide ka istoku je Egipat, također američki saveznici. Znači, u Egiptu je na vlasti bila vojska koja od 1981. godine, od Sadatovog sporazuma sa Izraelom i Zapadom, oni su praktično bili američki saveznici i egipatsku vojsku je donirala američka vojska. Zbog toga je neočekivano bilo da Sjedinjene Američke Države podržavaju arapsko proleće u Egiptu, a one su ga podržale. O tome kako će se kasnije odvijati situacija i u kakvoj je to vezi sa Sirijom ćemo govoriti večeras. Dakle, u Egiptu su počele demonstracije, one su trajale više mjeseci i Hosni Mubarak, koji je američki saveznik, se odjednom našao u zatvoru, optužen da je pucao na mase i tako dalje. Znači, oni su praktično skinuli svoje saveznike. Zbog čega? Zbog toga što je u procesu, to shvatite kao talas koji se kreće od zapada ka istoku i koji se samo uvećava, krajnji cilj tog talasa je Sirija. Dakle, vojska je tamo predala vlast, kao što znate, raspisani su izbori. Međutim, postoje dva kandidata u Egiptu. Jedan je liberal, a drugi je Mursi, koji je pripadnik muslimanskog bratstva. Interesantno je, nema naserista. Dakle, na prvim izborima u Libiji, kada je svrgnut Gaddafi, nema Gaddafijevaca. Dakle, na izborima nema onih partija koje su antizapadne. Ili, kako ih mi nazivamo, antiimperialističke.
Arapsko proljeće se dalje zahvatilo i Bahrein i Saudijsku Arabiju. Međutim, britanski premijer David Cameron je rekao ne, to nisu isti procesi kao u Egiptu, kao u Libiji, kao u Tunisu, u Siriji. I znate kako se završilo Arapsko proljeće u Bahreinu? Tamo je većina šiitskog stanovništva ustala protiv sunitske monarhije. Završilo se tako što je saudijska vojska prešla most i došla, znači, Bahrein koji je ostrvo i ugušila pobunu. Tako se završilo u Saudijskoj Arabiji koja je praktično najrepresivnija vlast na svijetu, znači vehabijska diktatura, država šerijatskog zakona. Također nije došlo nikakvih promjena. Zbog čega? Zato što su to saveznici zapadnih zemalja. Dakle, muslimansko bratstvo preuzima vlast u Tunisu, preuzima vlast u Libiji, Mursi pobeđuje na izborima liberalnog kandidata u Egiptu. Znači, muslimansko bratstvo i takfiristi uopšte govoreći koji su zajedno nastupali, bilo da su pripadnici muslimanskog bratstva ili vehabija, dolaze na vlast u te tri države u Severnoj Africi. Država o kojoj danas govorimo najviše je Sirija. Dakle, ovo su sve pripreme za posljednju državu u tom nizu. Nju možemo nazvati kao stenom. I taj talas koji se kreće sa zapada dolazi do Sirije. Dakle, mi ovo govorimo pre svega zbog toga što je u Srbiji vladao medijski mrak kada je u pitanju Sirija. Potpuno nekritički se govorilo o situaciji u Siriji. Dakle, da su tamo na vlasti Alaviti, da je pao međunarodni aerodrom, da je Asad pobegao na brod kod Rusa, da se sklonio u alavitsko uporište i taka je masa dezinformacija plasirana da je prosto pitanje kako je moguće da posle toliko godina taj isti Bašar al-Asad je na vlasti. Možemo samo reći da je slanje našeg vojno-političkog analitičara Miroslava Lazanskog bila svetla tačka kada je došao u Damask i video da se uopšte ne dešava to kako prenose naši mediji, dakle tako velike zastrašujuće borbe. To je bila još 2012. godina, znači ne govorimo o današnjoj situaciji do koje se došlo. I zbog toga smo mi osnovali stranicu po ugledu na stranicu podrške Muameru Gaddafiju. Zbog toga što je Libija također bila isto medijski izolovana i kod nas i u svetu, da su čak libijski mediji prenosili sa Facebook stranice podršku Muameru Gaddafiju na državnoj televiziji, toliko je bila izolovana. Zbog čega mi ovo sve govorimo? Zato što smo mi bili isto predmet jedne takve obmane kada govorimo o procesima 90-ih. Dakle, demonstracije u Siriji su počele sinhronizovano kada je u ostatku arapskog sveta, a vodeću ulogu u tim demonstracijama su imali pripadnici muslimanskog bratstva. Dakle, to nije prvi put da dolazi do sukoba muslimanskog bratstva i vlasti. Oni su se odigrali 1980. do 1982. 3. godine trajao teror muslimanskog bratstva. Uopšte govoreći, znači oni su protivnici sekularne države. Koliko je ljudi čulo u Srbiji uopšte da je na vlasti u Siriji Bas partija, da je, ne znam, u koaliciji sa komunističkom partijom, sa Sadehovom socijalnacionalističkom unijom, da tamo u vlasti ima i sunita, i šita, alavita, i hrišćana, znači da je u pitanju nacionalna država, a ne vjerski podeljena država. Kako se lagalo? Dakle, koji je krajnji cilj rušenja Sirije? Dakle, zbog čega su se sve zemlje zapadnog bloka, Izrael, Saudijska Arabija, Turska, oko čega su se one okupile? Dakle, pozicija je sljedeća. Iz Saudijske Arabije i Katara je trebao da bude sagrađen gasovod i naftovod kroz Siriju, preko teritorije Turske za Evropsku uniju. Mi sada vidimo da se vodi velika bitka oko energetske stabilnosti Evrope, kuda će Evropa biti snabdevana, da ne zavisi previše od ruskog gasa, što naravno sve ima reperkusije na dalju političku i ekonomsku situaciju u Evropi. Druga je Izrael. Moramo pre toga da naglasimo kakva je prirodna odnosa Izraela i Sirije, ukratko. Dakle, Sirija je posljednja država koja se graniči sa Izraelom, a ne priznaje Izrael. Dakle, naziva ga okupiranom teritorijom Palestine. Izrael priznaje i Jordan i Egipat od 1981. godine. Izrael drži okupiranu
okupirani Golan, koji je okupirao 1967. godine, aneksirao ga, mislim 1981. godine, možda sam pogrešio godinu, ali 80-ih. I zbog čega je Izrael u vrhunskom interesu da smeni vlast u Siriji? Zbog toga što je Sirija višegodišnji saveznik Irana. Dakle, na Bliskom istoku postoji koalicija Irana, Sirije i paravojne formacije, znači šiitske na jugu Libana Hezbolaha, koja je praktično oformljena još u vreme rata Sadama Huseina protiv, to Iraka i Irana. 2007. godine je potpisan i vojni ugovor, inače te godine Izrael pogodio nuklearni reaktor sirijski vazdušnim udarom i nije slučajno da je te godine potpisan vojni ugovor između Irana i Sirije. Dakle, u slučaju da jedna zemlja bude u ratu sa drugom državom, ova druga zemlja stupa u rat sa tom državom. U kakvoj je to vezi sa Izraelom? Vi znate svi da se više godina, od 2004. godine, govori o nuklearnom programu Irana, kako Izrael preti vazdušnim udarima, da će napasti nuklearni program. Sve je to nemoguće dok ta koalicija postoji. Zbog čega? Zbog toga što je najveći dio raketnih kapaciteta te koalicije razmešten na teritoriji Sirije, pre svega raketa kratkog i srednjeg dometa, na teritoriji Sirije i na teritoriji juga Libana. Dakle, kada bi Sirija bila uništena, Hezbollah bi ostao izolovan, bio bi uništen, Izrael bi mogao da izvrši vazdušni udar na nuklearna postrojenja u Iranu, a Iran bi mogao da im odgovori samo raketama dugog dometa. Dakle, moram vas podsjetiti da su mnogi vojno-politički analitičari sa zapada, izraelski diplomati, davali takve izjave o sigurnom padu Bašara el-Asada i to je trajalo 2,5 godine. Međutim, sada situacija se znatno izmenila jer su vidjeli da to nije tako jednostavno, da to neće biti uopšte tako jednostavno kao što su oni mislili. Britanski ministar spoljnih poslova Haig je izjavio neka je proklet Bašar el-Asad. Dakle, britanska diplomatija koja se smatra i s pravom vrhunskom u svetu, znači, izriče takve rečenice. Dakle, to je ipak stanje očaja. Ehud Barak u intervju kod Kristi Malm, kada ga ona pitala 2013. kada je bio onaj hemijski napad koji znamo da je sceniran, kada ga je pitala da li ste vi zato da se Sirija napadne mimo odredbe Ujedinjenih nacija, dakle mimo veto, kaže, kao Jugoslavija, kaže da, jesam. Znači, oni su bili glavni zagovornici rata protiv Sirije. Pre svega zbog projekcije, znači, svoje bezbednosti u budućnosti. Međutim, to se nije desilo. Mi smo čak izbacili sliku na našoj stranici Sirija Stalingrad. Zbog čega? Zbog toga što je, kada je sceniran taj napad hemijski 2013. godine, dakle to je bio Račak, Markale i sve ono što mi znamo, Tonkiški zaliv kada je počeo rat protiv Vijetnama, intervencija Amerike i tako dalje. Dakle, to je bio moment istine. Hoće li Sjedinjene Američke Države napasti Siriju ili je neće napasti? I u tom smislu, posle raspada Sovjetskog saveza, Sirija je prva država koju su SAD i njeni saveznici stavili na listu za odstrel, u kojoj nije intervenisala. Razlog je sljedeći. Prvo, vojna snaga Sirije, drugo, regionalna savezništva. Kada govorimo o prethodnim državama koje su uništene, da li Jugoslavija, Libija, Egipat, sve su one imale, da kažemo, možemo spadaju u red veštačkih tvorevina u tom smislu da su granice nerealne, a kada govorimo o ovim državama koje su predmet arapskog proljeća, kod njih su granice još nerealnije. Znači, možemo ih slobodno nazvati lenjer državama, a nije slučajno što su takve države stvorene na teritoriji Bliskog istoka i Afrike. Dakle, posle 3,5 godine rata u Siriji, znate li koliko je stranaca poginulo u borbi protiv sirijske vojske? Preko 130.000. Preko 130.000 iz 83 zemlje. Naprimjer, rat u Bosni građanski je sve sa civilnim žrtvama odne ukupno 100.000 ljudi, dakle, na svim stranama. A ovdje je samo stranaca toliko poginulo. Koliki su ukupni gubici nije još poznato. Dakle, sirijska vojska i bezbednosne snage su gubile oko 60.000 vojnika, a opozicija sigurno oko 200.000, mada ne znamo precizne podatke. Dakle, to je bio moment istine. Zbog čega Amerika nije sprovela istu kampanju kao i nad Jugoslavijom? Dakle, Amerika je rešavala sve ratove svojom vazdušnom premoći.
Dakle, znate kako je počinjala kriza u Bosni, Amerika je bombardovala kasnije položaje vojske Republike Srpske i čime je to rezultiralo na kraju, kako su počinjala procesi na Kosovu. Dakle, Amerika je svuda svojom vazdušnom premoći dobijala svoje ratove. U slučaju Sirije situacija je evidentno drugačija. Zbog čega? Zbog toga što sirijska vojska ima veoma moćnu protivvazdušnu odbranu u kojoj je samo grupisano oko 60.000 ljudi. Dakle, samo njihova protivvazdušna odbrana ima 3 puta više vojske nego što su naše ukupne oružane snage. I to je razlog. Jer da je SAD krenuo, da se pokazala realna nemoć na terenu u oblasti armije gdje su oni najjači, dovedeno bi bio u pitanje ceo NATO pakt i projekcija njihove moći. Dakle, kada Amerika nije intervenisala u Siriji, počelo je da se ljulja njeno savezništvo na Bliskom istoku. Dakle, odnosi sa Turskom, Saudijskom Arabijom, Katarom, čime je rezultirao otpor Sirije. Dakle, taj talas o kome smo govorili, koji je kretao sa zapada u vidu tih islamskih revolucija, nije pokorio Siriju. I šta se dešavalo sad u ovim zemljama arapskog proljeća? Dakle, čak i u Tunisu, gdje su islamisti bili realna većina i pobedili na izborima, oni su morali da dovedu sekularnu vlast zbog toga što je ekonomija doživjela opšti kolaps. U Libiji, kao što znate, građanski rat traje, ona je podeljena na nekoliko delova koje su pod kontrolom raznih frakcija i plemena i sada takozvane regularne vojske. Egipat. Šta se desilo u Egiptu? Vojska je preuzela vlast uz pomoć grupisanja svih sekularnih snaga. Bilo da su liberali, naseristi ili neke druge sekularne opcije koje su bile većina i upropašćena ekonomija Egipta je stvorila kritičnu masu i u tom trenutku sada već predsjednik Al-Sisi Egipta preuzima vlast. Prvo što je izjavio kada je preuzeo vlast, Sjedinjene Američke Države će platiti za ono što su radili Egiptu. Pre svega zato što su oni bili američki saveznik, a Amerika je to uradila Egiptu. Od kakvog je to značaja za Siriju? Dakle, tamo gdje je ponovo došla sekularna vlast u Tunisu, pre 2 mjeseca otprilike je sprečen polazak 9.000 Tunižana brodovima za Tursku, koji su bili pripremljeni za džihad u Siriji, a oni su intenzivno slati iz Tunisa, kao i iz Libije, ali u Libiji je sada haotična situacija. U Egiptu je, znači, egipatska vojska po preuzimanju vlasti bukvalno izvršila masakr nad muslimanskim bratstvom. Dakle, u javnim procesima je osuđeno preko 2.500 pripadnika muslimanskog bratstva i ono je zabranjeno. Dok je Mursi bio na vlasti, on je organizovano slao pripadnike muslimanskog bratstva u Siriju. I čak je zapretio da će egipatsku vojsku upotrebiti protiv Sirije. Inače, mjesec dana poslije te njegove izjave da će upotrebiti egipatsku vojsku protiv Sirije, on je isvrgnut sa vlasti. U Iraku je Nuri al-Maliki dominantno šiitska vlada, mada ni Irak nije, za razliku od Sirije koja uopšte nije koncipirana zemlja na religijskim razlikama, u Iraku je ipak to urađeno posle američke intervencije i razbijanja Iraka na više delova. Vlada Nurija al-Malikija je bila upozorena od strane Hillary Clinton kada je došla u posjetu Iraku pre početka arapskog proleća, to je na njegovom samom početku, da će Bašar el-Asad biti svrgnut, da će on morati da se pozicionira uz američku vladu ponovo, to jest da bude američki saveznik. Pazite, Nurija al-Maliki je dovela Amerika tu. I šta se dešavalo? Znači, Asad nije pao prva godina, druga godina, treća godina. I sada bivši američki saveznici vide priliku da zaokrenu svoju politiku. Inače, 2011. godine, neposredno pre početka arapskog proleća, potpisan je ugovor o gradnji naftnih i gasnih ruta iz Irana do Sirije. To bi značilo u praksi da zaobilaze Ormuz, da zaobilaze Suezki kanal u transportu naftom. To je, između ostalog, i taj projekat, a taj projekat je najvažniji o ovoj temi o kojoj govorimo, bi trebao da bude uništen padom vlade Bašara el-Asada. I o čemu se radilo? U martu 2013. godine Nuri al-Maliki izjavljuje: Bašar el-Asad neće pasti sa vlasti. Dakle, ta njegova objava nije samo imala, da kažemo, zvučni efekat, već je on u praksi šta počeo da radi. Kroz Irak su prolazile 2 linije snabdevanja. Kroz provinciju Ambar, jedna sa južne strane, je išla iz Irana za Siriju, kuda su snabdevani iračka vojska, sirijska vojska od strane Irana municijom po trepštinama, osim vazdušnim putem naravno,
a drugom u provinciji Ambar je propuštani su konvoji za pripadnike Al-Nusre i ISIL-a u provinciji Der Zur, koja naleže na provinciju Ambar. I posle te izjave Nurija al-Malikija šta počinje iračka vojska da radi? Iračka vojska počinje da seče konvoje koji idu za sirijske pobunjenike i te strane borce koji ulaze u Siriju sa strane Iraka. To je bio udarac na američku spoljnu politiku. Dakle, sve 4 države koje okružuju Siriju, to je 5, znači Turska, Liban, Irak, Jordan i Izrael imaju otvorene granice. Dakle, u takvom okruženju, kada su sve granice otvorene, vojska ne može da vodi klasičan rat. Nema rešavajuće bitke, oni ulaze u grupama po 300, po 500 ljudi i sasvim je morala da bude izmenjena, da kažemo, strategija konvencionalnog vođenja rata. Koja je kazna Nuriju al-Malikiju? Američki imperializam ne funkcioniše, funkcioniše kao 19-vekovni imperializam, gdje Britanija, Rusija ili neka Francuska iskrcaju svoje trupe i ne moraju nikoga da pitaju od manjih država ili za javno mnjenje ili za bilo šta. Kako će sada Sjedinjene Američke Države da smene svog saveznika? Ne mogu da organizuju vojnu intervenciju protiv Nurija al-Malikija. Kako će da prodaju priču američkoj javnosti? One imaju svoje saveznike u regionu koje vrše kaznu. A ta kazna je pobuna u provinciji Ambar i na severu prema Turskoj. Oni to nazivaju sunitski trougao, mada nisu svi suniti pristupili u Iraku ISIL-u pokretu, to jest Islamskoj državi Iraka i Levanta. I druga grupa koja je učestvuje u toj pobuni protiv te vlade su bivši Sadamovi borci koji su vidjeli priliku da ponovo dođu do vlasti. I šta se sada dešava u praksi? Mi znamo da ta Islamska država broji od 150 do 200.000 boraca, što je ogroman broj, i da je snabdevana oružjem iz Saudijske Arabije i Turske. Međutim, ona se nalazi između dve konvencionalne armije. Priliv stranih boraca je ogroman. Dakle, po 6.000 ih se mesečno regrutuje. Snabdeveni su modernim oružjem, to ste vidjeli, i ogroman broj zaplenjeno iračke vojske na severu, u provinciji Ambar, gdje su zauzete baze iračke vojske. Međutim, sjetite se sada kako su mediji govorili o toj situaciji kada je nastala ta pobuna u Iraku. Bagdad pada svaki čas. Samo što nije pao Bagdad. Mi smo na našoj stranici upozoravali da je to medijska manipulacija, da Bagdad neće pasti. A zašto? Šta su zapravo Sjedinjene Američke Države čekale? One su čekale da ti pobunjeni elementi zauzmu Bagdad, a da onda ta vlast zatraži vazdušne udare na pobunjenike, znači u provinciji Ambar i Islamsku državu i Sadamove pristalice, ali naravno uz ustupke, da mora da odustane od svoje politike koje je proklamovalo u 2013. godini, to je vlada Nurija al-Malikija. Sada je stvorena vlada, da kažemo, konsenzusa tih država koje okružuju Irak, to je Saudijska Arabija, Iran i Turska. Međutim, Irak nije odustao od tog projekta. I šta je važno što je Irak uradio za vrijeme vlasti Nurija al-Malikija, to je počeo da naručuje oružje iz Rusije. Dakle, stiglo 80 sistema Pancir S1, brojni artiljerijski sistemi, počeli su da pristižu avioni iz Irana i Rusije. To znači spoljno-politički zaokret, jer do tada je Irak uzimao samo američko oružje. Dakle, bio je američki protektorat. Međutim, Islamska država i Sadamove pristalice nisu samo krenule protiv vlasti Nurija al-Malikija, one su krenule i na Kurde, u irački Kurdistan. Zašto je to važno? Znači, čudovište je pušteno sa lanca, ali ono nije u potpunosti pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, oni napadaju Kurde u iračkom Kurdistanu, a tamo brojne američke naftne kompanije imaju koncesije. I tada tek Sjedinjene Američke Države kreću vazdušne udare, ali kreću u iračkom Kurdistanu da bi sprečili napredovanje Islamske države ka sopstvenoj nafti. Dakle, tada te kreću. I sada kako se odvija situacija? Od te medijske hajke da će Bagdad biti zauzet nije bilo ništa. Iračka vojska je povratila znatan deo gradova koje je izgubila u toj pobuni. Posljednji je grad Baj i rafinerija na severu od grada Tikrita. Šta se dešava dalje u Siriji? Dakle, Irak je počeo da ratuje protiv islamista koji su iz provincije Ambar napadali Siriju. Liban, to je jako važno, Liban je počeo da uništava vojne baze islamista u gradu Arsal i Tripoli u severnom Libanu. A to je značajno zbog toga što se sada
više ne infiltriraju iz 5 pravaca koliko su imali slobodno, već sada imaju praktično slobodno sa teritorije okupiranog Golana, Jordana i Turske. Oni još nisu odustali od zavere protiv Sirije i ona se nastavlja. Dakle, najveći broj boraca Islamske države dolazi sa prostora Turske. Kako sad stoji situacija u Siriji? Od svih provincijskih gradova Islamska država i pobunjenici kontrolišu samo Al-Raku, možemo reći cijelu provinciju Al-Rake, dok ostale kontrolišu deo Alepa, deo grada u provinciji Dera i deo Der Zura. Dakle, situacija nije ni približno takva kako su je prikazivali zapadni mediji. I sada dolazi do konflikta između američke spoljne politike i njenih saveznika u regionu, jer Sjedinjene Američke Države nisu obavile deo posla koji je predviđen. Znači, najviše financija za operacije protiv Sirije dala Saudijska Arabija, dao je Katar, nisu Sjedinjene Američke Države finansirale taj projekat. I dakle, sad je poljuljano njihovo liderstvo u svijetu, o čemu američki političari non-stop govore, naročito, kažemo, jastrebovi američke politike. Poljuljano američko liderstvo u svijetu i otvoreno su neki zagovarali rat po svaku cenu. Zbog čega Sjedinjene Američke Države nisu napale Siriju? U scenariju u kojem smo govorili, vazdušnim udarima, protiv vazdušne odbrane, to je regionalno savezništvo, ona je saveznik Irana. U slučaju da se to savezništvo aktivira, Iran može da presječe Ormuz, cena nafte može da bude $300-400, to je praktično treći svjetski rat. Dakle, može da gađa naftne platforme u Saudijskoj Arabiji i Sirija može da gađa teritoriju Izraela, da blokira njegovu industriju. Dakle, to je praktično sveopšti rat. Sada mi ne znamo dokle će se ova kriza nastaviti, ali posljednja prepreka tom naftovodu i gasovodu o kome smo govorili, znači Iran, Irak i Sirija, to je stvaranje novog bloka na Bliskom istoku, je Islamska država, koja postepeno gubi teritoriju i gubi ljude. Pored toga što oni dolaze u velikom broju, oni se nalaze između dve konvencionalne armije i njihovi gubici na dnevnom nivou su više stotina boraca mrtvih, pa čak nekad se dešava i više hiljada. Dakle, neki dan je bila borba za aerodrom kod Der Zura, poginulo je 1000 islamista, uglavnom iračkog porekla, i sirijska vojska zaplenila 3 tenka koje su oni prevezli iz Iraka, koje su zaplenili od iračke vojske. Dakle, to je posljednja prepreka. Posle toga ostaje samo sveopšti rat. Mi sada vidimo da Turska vodi dvostruku ulogu, da se kroz teritoriju Turske gradi južni tok. Kako će se Turska dalje pozicionirati? Nepredvidivo je. Dakle, ali ima takve mogućnosti. Ali u svakom slučaju taj projekat koji je predviđao gasovod i naftovod kroz teritoriju Sirije, uklanjanje iranskih saveznika, potom napad na Iran, kao krajnja odrednica i Rusija, koja bi ekonomski bila udavljena kada bi naftni resursi Bliskog istoka bili stavljeni pod dominaciju Zapada i njihovih saveznika, možemo samo zamisliti kakva je kada u ovoj situaciji su uspjeli da smanje barel na $60 pomoću svojih saveznika. Dakle, ostaje da vidimo kako će se cijel proces završiti. Dakle, Nuri al-Maliki, sada već bivši premijer Iraka, izjavio otpor Sirije je pomrsio račune, znači, zapadnim zemljama i njihovim saveznicima u regionu. Dakle, šta smo rekli? Do čega je dovelo do sada otpor Sirije? Do promjene kursa iračke politike, do smene muslimanskog bratstva u Iraku, do uspostavljanja sekularne vlade u Tunisu. Kako će se dalje proces odvijati, mi ćemo vidjeti. Neki dan je bio napad izraelskog vazduhoplovstva na položaje sirijske vojske u blizini međunarodnog aerodroma kod Damaska. Zbog čega je to važno? Izrael je napao više puta, vi to znate, 2013. godine je bio prvi napad kada su gađali Kasam republikanske garde. Damask je jako blizu granice sa Izraelom. Dakle, možete da ispalite raketu iz vazduha ili sa zemlje sa okupiranog Golana ili iz vazduha sa razdaljine od 30-40 km, ona će doći do cilja, a da neće ući u vazdušni prostor Sirije. I Izrael se koristio tim napadima. Također je napao cilje u Lataki, tada je oboren jedan izraelski avion koji je pao u Mediteran. Sada se sumnja da je jedan izraelski avion pao na teritoriju okupiranog dela Golana. Zašto Izrael to radi? Dakle, ti napadi nemaju nikakvog vojnog učinka. 1-2 napada ne mogu da imaju neke vojne učinkovitosti. Izrael pokušava da isprovocira Siriju da odgovori. Završeno 5 minuta. Izrael pokušava da odgovori, da iznudi sirijski odgovor kako bi mogao da se uključi u ratna dejstva. Jer
a sirijska vlada mudro ne odgovara na izraelske provokacije. Zbog toga što kada se završi taj proces stvaranja novog Bliskog istoka, samo je bilo pitanje kakav će novi Bliski istok biti stvoren. Da li pod utjecajem Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika ili pod utjecajem Irana i njegovih saveznika. Ostaje da se vidi kakav će krajnji ishod biti. Mi verujemo u pobjedu Sirije i sirijskog naroda. I zbog toga se nadamo da će Sirija biti Stalingrad za, možemo slobodno nazvati, novi svjetski poredak, kao što je Stalingrad bio kraj za ofanzivna dejstva njemačke vojske. Eto, toliko. Hvala vam na pažnji. Are you going to be able to translate for me? Dakle, naš večerašnji gost je Joaquin Flores iz Centra za sinkretičke studije. On je građanin Sjedinjenih Američkih Država, dakle Amerikanac. You'll translate? Yeah. Okay. I apologize for not speaking Serbian. I am in Serbia, so I do not mean to offend. Izvinjavam se što neću govoriti na srpskom, jer srpski ne znam baš najbolje, tako da nemam namjeru da vas uvredim. What I would like to do is to make a few simple statements about connection between Syria and Serbia and the future. And then what I would like to do with my time is open up to the audience for questions pertaining to those three areas that I will open up with. Dakle, htio bih da kažem nekoliko rečenica o vezama između Srbije i Sirije u budućnosti i otvorio bih nekoliko tema o kojima će biti riječi večeras. So, to begin with, to follow up with my colleague's excellent presentation, I would summarize to say that every setback which the Wahhabis experience in Syria improves the situation of Serbia, and I will explain how. Dakle, izvršit ću sažetak onoga što sam ja večeras govorio i govorit ću o tome zašto je vehabizam, znači njihov korak nazad, u stvari korak napred za Srbiju. Last year in this room I gave a presentation with General Delic, and we explained how the largest Wahhabi training camp in Europe is right next door in Bosnia. Dakle, prošle godine sam držao prezentaciju ovdje sa generalom Delićem između ostalog o tome, o kampovima islamskih boraca na teritoriji Balkana i Europe, na teritoriji Bosne, između ostalog Bosne i Hercegovine. Last summer, the US and the EU announced that they will be pushing forward to change the status of Bosnia and Herzegovina and to eliminate the autonomy of the Serbian Republic. Dakle, prošlo leto Europska unija obznanila je politiku da će pokušati, da će težiti tome da likvidira autonomiju ili status Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. This opens up a big problem moving forward. The United States and its allies in the EU are promoting in Bosnia and Herzegovina a fake labor movement, a fake workers movement. To the public, to the international media, they are promoting it as based in unemployment, wages, hours, working conditions. So it has a fake left narrative. Dakle, Sjedinjene Američke Države i Europska unija su kreirali u Bosni i Hercegovini lažne levičarske i radničke pokrete koji u praksi ne rade ništa, ali odvlače veliki dio masa. The truth is that we should expect the same scenario that my colleague explained occurred in Libya, Egypt, and Syria, where a Western-backed protest movement based on the experiences and training of Otpor
will make it look like to the world that there's a popular uprising in Bosnia and Herzegovina. But in the second phase, they will bring all of the Wahhabists, Bosniaks, who are now in Syria to fight and to create chaos right here in Serbia. Dakle, ono što su Europska unija i Sjedinjene Američke Države radili u Libiji, to jest da islamske proteste su prikazivali kao levičarske ili kao popularne za demokratiju, za prava uopšte ljudi i trenirano uz pomoć otpora, koji znamo kako je ovdje djelovao u Srbiji. Znači, da su isto to i pokušali u Bosni i Hercegovini, ali da će pokušati opet, ali sa krajnjim ciljem ali će medijski biti prikriveno da će u stvari islamski ekstremisti preuzeti vlast u znatnom dijelu Bosne i Hercegovine. Da bi došlo do požara na teritoriju Bosne i Hercegovine, kao što je došlo u Tunisu, Egiptu, Libiji i Siriji. Serbia always manages to end up right in the middle of every major world conflict, and this is no exception. Srbija se uvijek nađe u žarištu svjetskog sukoba i ovaj put to nije izuzetak. I don't want to get esoteric, but Serbia has some special historical mission. Neću zvučim ezoterički, ali Srbija ima posebnu misiju, neku posebnu misiju. Historisku misiju, da. And the countermeasures, so what is necessary, in my professional opinion, I've been studying these matters for over 15 years. I'm a geopolitician, geostrategist from California State University, and we learned in our schools in the United States how to destabilize places like Yugoslavia. Dakle, na studijama u Americi su učili kako da destabilizuju države poput Jugoslavije, a to su stvari one veštačke države o kojima smo govorili, kako su kreirane, na koji način. But you know, when you die, you can't take the money with you. So I decided instead to come to Serbia and try to help to use their tactics against them. Dakle, kada ste mrtvi ne možete poneti novac sa sobom, zbog toga je on došao ovdje u Srbiju da koristi njihovu taktiku protiv samih njih, znači protiv politike Sjedinjenih Američkih Država. So moving forward, what the United States is going to do with Otpor, and I want to say something first. Yes. Htio bih da kažem nešto pre toga, vezano i za otpor koji je isto kreacija Sjedinjenih Američkih Država. Living right here amongst you is the world's largest propagandist war criminal on par with Goebbels, and his name is Srđan Popović, and he lives today in Serbia, right now a free man. Dakle, medijski mrak i manipulacije u Srbiji su još i gori nego za vreme Goebbelsa u Njemačkoj i tim medijskim operacijama rukovodi Srđan Popović koji je ovdje među nama, mislim u Srbiji. So Serbians have some long-term goals, some require more thought, some require more action, but the easiest thing that you could do today is begin to pressure your government to make an arrest on Srđan Popović. Dakle, među srpskom populacijom i onih koji zagovaraju mekši i tvrđi put u politici, ali najbolje što možete da uradite je da protestima svoju vladu naterate da uhapsi Srđana Popovića. He was not only the criminal mastermind behind October 5th, but he was the same one, as you explained, who was in Libya, Egypt, Syria, and he just laughs going around, and he lives right over here, and people can see him going to the bakery, and he looks at Serbs and he doesn't like the way they smell. It's a strange thing. Dakle, Srđan Popović koji stoji iza kriminalnog 5. oktobra, a tako sa svojim saveznicima iza protesta u Tunisu, Egiptu, Libiji i Siriji i na drugim mjestima, živi ovdje među nama, šeta se ulicom, možda mu se ne sviđa kako Srbi mirišu, ali svejedno, on je tu.
So moving forward, the United States will now try to attack Serbia. Dakle, u bliskoj budućnosti Sjedinjene Američke Države će napasti Srbiju pomoću ljudi kao što je Srđan Popović. Because there is a good and responsible government in Hungary, the United States will face a problem because the government in Hungary will not push to take Vojvodina. Dakle, Sjedinjene Američke Države imaju već problema, imat će u budućnosti problema sa odgovornom mađarskom vladom koja je isto tako jedna država koja je preokrenula svoju spoljnu politiku, a koja se protivi dakle, spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, a koja neće krenuti da otme Vojvodinu. If the government changes in Hungary becomes pro-American, then they will coordinate this with activities in Bosnia, and they will push to make Serbia even smaller. Dakle, ako se u Mađarskoj nova vlada dovede opet u spoljnoj politici na proamerički kurs, Sjedinjene Američke Države će u koordinaciji sa krizom u Bosni, o kojoj je malo pre bila reč, pritisnuti Srbiju sa dve strane. The biggest weakness in Serbia today is the rising cost of bread and eggs and the lack of an organized labor movement. Dakle, jedan od najvećih problema danas u Srbiji, po viđenju našeg gosta večeras, je znači, porast cena hrane, konkretno hleba, i jaja i mleka i loše organizovanje radničkog pokreta. So, and a very important task moving forward will be to build a viable labor movement, one that does not seek at all to marginalize or endanger small and medium businesses, but to organize specifically in those companies in Serbia which are owned by foreign companies. Dakle, to bi trebalo da bude radnički pokret koji ne bi ugrožavao poslovanje, sitnog, da kažem, sitnog biznisa i koji bi preuzeo uticaj i u stranim kompanijama koje rade na srpskom tržištu. What the United States will do will be an increased economic war against Serbia to turn Serbians against the state, in whatever form the state is, to turn Serbians against the state. They no longer have the ethnic card to play because Yugoslavia has already been disassembled. Now you are all primarily Serbs, and now they will bring in an artificial class struggle. So there must be a mechanism in place already, a pro-Serbian national workers movement. Dakle, treba da se stvori, da kažem, prosrpski radnički pokret koji će se protiviti planu koji Amerika predviđa za prostor Srbije. Ne može više da igra na etničku kartu jer Jugoslavija se raspala, praktično apsolutna većina stanovnika u Srbiji su Srbi. Dakle, Amerika će igrati na kartu klasne borbe i na time ko će staviti kontrolu nad kojom političkom organizacijom u budućoj političkoj podeli u Srbiji. And now I would like to, those are my main thesis, and now I would like to open up for questions. Dakle, to su njegove glavne teze i on hoće, ako želite vam postaviti. Hvala, ste došli. Uloga SRS-a i Vlade Šešelja u odnosima trenutnim koji vladaju u Srbiji. Vaše mišljenje? Yes, about Vojislav Šešelj and Serbian politics now. Okay, the most important role, you know, so I'm an outsider looking in, and so sometimes a person from the outside can see the whole forest instead of all the trees. Dakle, on gleda to kao stranac na unutrašnje prilike i smatra da donekle ima bolji pogled, zbog toga baš što je pogled sa strane. Dakle, može da vidi nešto što mi iznutra ne možemo. Sad će. And so my opinion is only presented most humbly, and Šešelj knows his business better than I do. And so that said,
The most important thing that he can do right now is unify that 20% of the consistently nationalist voting bloc, that 20%. If the 3 or 4 parties that make up the different nationalist parties that historically have polled between 4 and 8%, if they can form a single bloc and run with Šešelj as candidate, they can take any number of seats, maybe 50, 60, 70 seats in the parliament. This will act as a very important pressure on the government to enable the continuation of the Russian military base, which is under construction now in Niš, and can also guarantee that when the Turkish-Russian pipeline comes through Greece, through Macedonia, and up through Serbia, that this project is completed, and furthermore, to create the conditions which will allow, when the EU decides to make a single state, am I saying too much? You have this? When the EU decides to make a single state in Bosnia, that you must have a government in place, that Šešelj must be able to push or lead to take the Serbian Republic to rejoin Republic of Serbia. Dakle, ukratko, on kaže da misli da Šešelj svoj posao zna bolje nego on, ali on bi voleo da Šešelj ujedini nacionalistički blok u Srbiji, koji bi mogao da uzme 20% glasača i 50 do 60 mjesta u parlamentu i obezbedio bi Srbiji bolje pozicije, dakle, za realizovanje tih projekata Južnog toka koji ide i kroz Tursku, Makedoniju, Grčku i na sever u Srbiju, dakle onda moguće gradnje vojne baze u Nišu ruske, dakle da bi to moglo da postoji, znači, opozicija koja će pritiskati srpsku vladu da ne ide previše na zapadni kurs. Tako da smatram pozitivno. Oh, the military base is being called Emergency Response Center. Dakle, vojna baza koja dole postoji se naziva Centar za hitna dejstva. Did I see another? Yes. Pa interesuje me, vi kao organizator spomenuli dogovor između, dogovor između Rusije i Turske, strateški dogovor oko energenata. I sad, svi znamo da Turska radi protiv vladajuće stranke partije Sirije. Da li će može Turska sad prestati da tako otvoreno podržava, da će može tu neki dogovor biti, jer svi znamo da Rusija podržava vlast trenutno u Siriju, ali ima dobre odnose i sa Iranom. Dakle, kako bih rekao, politika je skoncentrisana izraz ekonomskih interesa. Da li Turska ima mogućnost da sedi na 2 stolice, ostaje da vidimo. Dakle, najbolje što bi moglo se desiti za Siriju je da Turska ukine regrutne centre za ISIL u Turskoj, da prekine da ih leči u turskim bolnicama, da im zatvori granice. To bi praktično bio kraj rata u Siriji, jer to je 900 km duga granica i najveći broj islamista dolazi upravo kroz Tursku. Da li će se to desiti u budućnosti, ne možemo da znamo, to jest ne znamo kakve su rasponi spoljne politike Turske, kakve su njene mogućnosti. Dakle, mi se nadamo tome. Ja bih da pitam o odnosu Rusije, Turske i Balkana. Vidimo prvo da se sada gradi taj južni tok kroz Tursku, a ne ovdje. Mi ne znamo... Po svemu sudeći, pa da, po svemu sudeći, mislim da je sad to je trenutno. S druge strane vidimo taj, kažemo, povratak ruskog utjecaja u Srednju Aziju na turkofono stanovništvo. Da li možda smatrate da samim tim što južni tok ide ovdje, po ovom sadašnjem ili trenutačnom, ovo što ide kroz medije, da li mislite da su možda Rusi prepustili Turcima Balkan? Evo, to je vrlo ozbiljno pitanje. Nije provokacija. If he asked about is Russia give up Balkan to Turkey? No. Najgora opcija koja je moguća za Srbiju da se desila da je taj projekat na Bliskom istoku uspeo, da je taj gasovod i naftovod prošao kroz teritoriju Sirije i preko Turske, jer bi ona u potpunosti bila povezana sa savezničkim zemljama Zapada. I mi svi znamo da naravno za neo-osmanske ambicije Redžepa Tajpa Erdogana. Tako da se taj najgori scenarij nije dogodio i mi se nadamo da se neće dogoditi. Ne mislim da je Rusija prepustila Balkan Turskoj. Dakle, Turska je... Ne, da nije prepustila, nego da nije možda neki
aj kažem, dogovorni. Mi ne znamo šta će se dešavati u bliskoj budućnosti. Okay, so what happened is the Russians built on the North Black Sea coast. They built a very large facility called Ruskaya S-Set. And this is still going to be a Russian-controlled pipe. It will only connect, it will basically, South Stream plan is still in effect. But what happened is Turkey and Russia agreed to combine to put together Nabucco and South Stream because the price of oil went down and one cannot the Turks were forced to agree with Russia because Nabucco always had problems getting money because it relied upon the Azeris and Putin was just dealing with the Azeris. And the Azeri dealt with expansion of the Shah Deniz II expansion project. And so in order to get the gas from Shah Deniz II expansion through Nabucco and then combine with the Russian project is the only way that all investors and the whole project can go forward. Dakle, po njemu, u redu, po njemu projekat Južni tok i kroz teritoriju Bugarske što se planira nije ukinut, a mi znamo da je neki dan bugarski premijer izjavio da će on insistirati da Južni tok bude izgrađen kroz teritoriju Bugarske, to je bilo 8. decembra. Međutim, on ima dva kraka i zbog niske cijene nafte koju znamo da projektuje Saudijska Arabija kao američki saveznik, Turska je bila prinuđena da potpiše taj sporazum sa Rusijom. Dakle, za nju su igri i Nabucco i Južni tok i ona je u poziciji takvoj, znači da može da sedi na dve stolice, ali je prinuđena tom niskom cenom nafte da uđe u sporazum sa Rusijom. This will really stop is actually if the United States comes apart. And there are a number of very, very credible scientific polls that were conducted by Reuters, Zogby, and a few others, which indicate that the United States is fracturing. In November, early last month, Reuters released a poll that said that 25% of Americans want their state, there are 50, want their state to leave the United States. 25%. That's a mainstream poll, so this figure could be much higher. Dakle, po njemu ovakav scenarij za Srbiju može biti, možda se ne desi samo u slučaju da se Sjedinjene Američke Države raspadnu i da se fragmentiraju. On konkretno navodi, znači, analitičare iz poznatih novina Reutersa i drugih, koji iznose podatke da 25% Amerikanaca ne želi uopšte da živi, a mi znamo o kojim teritorijama radi, uopšte ne želi da živi u Sjedinjenim Američkim Državama, već da žele da žive u zasebno svojim državama. People may not know, yes, we'll take that. People may not know that I've been in Serbia for almost 3 years, and I've been to every small village and town, not every one, but enough to make an assessment of living conditions. And I can tell you that most Americans are living in worse conditions than most Serbians. Dakle, živim u Srbiji više od 3 godine i obišao sam najveći deo Srbije. Dakle, i mogu da vam kažem da mnogi Srbi, znači ogroman deo populacije Srbije zapravo živi bolje od ogromnog dela američke populacije. It's not like Germany or France, it's basically third world country. Nije to kao Nemačka i Francuska, to su praktično delovi Amerike koji žive kao zemlje trećeg svijeta. So one can understand actually that in the United States it is becoming increasingly a police state. They're building larger prisons. It has the largest prison population in the world, both per capita and in absolute terms, larger than China. Dakle, Sjedinjene Američke Države postaju po njemu policijska država, znači oni imaju više ljudi u zatvoru nego bilo koja druga država i najviše ljudi i kada se gleda po glavi stanovnika, znači više nego Kina koja je najmnogo ljudi na zemlji u svijetu. I'm not here to cry about the United States, but my point is that the United States is standing on very shaky foundation,
And the oil war that it has started with Russia, where it has attacked the ruble, has also very much hurt the internal United States economy, and it cannot sustain these depressed oil prices, and it is leading to further social chaos. There are protests right now in the streets because the police are shooting people randomly. Dakle, nisam ovdje da plačem zbog situacije u Sjedinjenim Američkim Državama, ali situacija je tamo veoma teška i naftni rat koji vode Sjedinjene Američke Države sa Rusijom preko svojih saveznika gdje veštački snižavaju tržišnu cenu nafte pogađa i samu američku ekonomiju. Znači, u Americi sada ne medijski dobro pokriveni dešavaju protesti gdje policija nasumično puca po demonstrantima. Neki od tih su i izašli u veće medije. And you had a question, and then I will talk, and then you, yes. Samo detaljnije ako možete da kažete na koji način pogađa sad naftni rat američku ekonomiju. Can you tell us in precise way in which way the oil war hits the American economy? In which way? Yes. Most of the spending in federal subsidies had gone into developing shale and other alternative forms of gas. And additionally, the infrastructure had been built based upon costs of production that were related to the oil companies. And the oil companies being able to sell at a high price was connected to the solvency of the entire monetary system. The dollar is a petrodollar. And this goes back to agreements that Kissinger made with the King Faisal in Saudi Arabia in the late 70s, early 80s, which is why we have a petrodollar today. So this is actually, the military-industrial complex is funded by the petrodollar. So the whole foundation is very shaky. Znači slično kao i u Rusiji što je danas. Isto pogađa na isti način. Dakle, moć Sjedinjenih Američkih Država je zasnovana, kako kaže, na petrodolaru i jasno, ali da prevedemo zbog ostali. Dakle, i da je uzajamno, da su petrodolar i naftna industrija i vojna industrija u uzajamnoj povezanosti. Dakle, niža cena nafte direktno pogađa i Sjedinjene Američke Države, koja je bila, čija je ekonomija između ostalog i zasnovana i dominacija u svijetu zasnovana na sporazumu Kissinger i kralj Faisal Saudijske Arabije. It was you, and then you, and then you. Ja sam samo htio da skrenem pažnju da treba još jedan govornik. Aha, imamo još jedan govornik, kako? Ističe nam vreme. Jasno. Okay. Dobro. Mene samo zanimalo da li možete pojasniti kako, mislim, u stvari on je već pojasnio više od tačaka zbog kojih Amerika želi da oslabiš više Srbiju, ali ako bi izdvojio jedan, what is the only one reason, if you could single out only one reason why is America is wanting Serbia to even be more dismantled? One reason? One reason. One reason ultimately, all the economic shit doesn't matter. Ultimately, this is about destroying indigenous cultures. Dakle, ne može da navede ni jedan čak ekonomski razlog zbog kojih Sjedinjene Američke Države žele to da urade Srbiji, već misli da je to u pitanju kulturološki ili civilizacijski razlog. Serbians don't realize that they still have an indigenous culture. Some of them do, some of them don't. Why they don't like our indigenous cultures that much? Because in trying to create a one-size-fits-all model for global governance, A global economy. Not like one world order or anything like that, but just global governance. This is something which is talked about in very mainstream circles. It's called global governance. And this is not like a conspiracy theory. It's just the problem is that, look, you must not believe in that there's something more important to being a human being. For the global banking system to work, your primary value must be material. And if you hold any deeper belief that connects you to other people beyond material terms, whether it's spiritual, philosophical, religious, this is the most dangerous thing for the banking system. Dakle,
previše. If I can speak English, it seems to me also, yes, I think you are true. It is fight a war against civilization. Yes. But for global system, global Americanist system. But also they wanted to expand NATO in the east, yes, in the east yes, of Europe. yes. He asked me if there's one, big question. All of the things involved in that, expansion of NATO, the oil wars, wars all over. But thing is that they are these are like short-term things, maybe 5 years, 10 years, but they have a vision for the future of the human race, which is there are things about human beings that we don't know yet, and they want to make sure that they can control all of the unknown. That's my professional opinion. Dakle, na pitanje da mu navede još samo jedan razlog zbog čega Sjedinjene Američke Države žele da oslabe Srbiju, a on nije ekonomski, on kaže da je u pitanju civilizacijski, i to ne rade samo Srbiji, već svakoj zemlji, jer naravno svaka država, nacija ima svoje neke vrednosti koje treba da budu uništene za taj novi poredak, ne bih ga nazvao baš novi svjetski poredak, koji je izvan materijalne dobiti, a koji te kulturne vrednosti, da kažemo, kulturne vrednosti se po prirodi stvari protive takvom poredku. Do you see potential for conflict in Vojvodina province? Yes, I do. But so long as the government in Hungary maintains its present positions, there will not be. But if the United States and the Atlantic power in the EU is able to make a change of government, then at the same time that they remove from Syria, bring Wahhabist fighters into Bosnia, and then have a fake referendum process in Vojvodina, where they will get the people to support. They will use a combination of like pro-Hungarian nationalism combined with EU human rights, modernization. They will use a blue flag with yellow stars, like you already see in Vojvodina today. We change the language. Menjamo jezik. I speak French. I pričat ćemo naravno francuskom. My Serbian language is too bad to speak, really. Moj, da kažem, srpski koji ja govorim zaista je vrlo skroman, tako da nažalost mi ne omogućava da se na njemu vama obratim i zato molim da mi to ovako ne zamerite i da mi opustite. C'est peut-être intéressant d'avoir maintenant un Français après un Américain. Možda je i zanimljiva sama po sebi činjenica da pošto je govorio jedan Amerikanac, sada uzme reč jedan Francuz, jel da? Quelqu'un d'un pays qui est inclus dans cette Union européenne de Bruxelles et qui est inclus depuis Sarkozy dans l'OTAN, l'organisation militaire intégrée de l'OTAN qui est un instrument des États-Unis. I to kad kažem Francuz, mislim na ovu Francusku danas, koja jeste naravno država članica Evropske unije, ali koja isto tako, od kako je Sarkozy doveden na vlast, postala isto tako članica NATO alijanse, NATO pakta. U tom smislu mislim da sam zato i apostrofirao okolnost Francuz. Aujourd'hui, nous avons Hollande qui n'est pas mieux que Sarkozy et qui poursuit la même politique. I mi danas imamo na čelu Francuske drugog predsjednika, Holanda, međutim, apsolutno nikakve razlike ne postoje između njega i njegovog prethodnika, znači Sarkozy, apsolutno bojica vode istovetnu politiku. Et en particulier la même politique étrangère. A posebno kada je reč o, da kažem, politici koji vode na spoljno-političkom planu. Et la même politique à l'égard du monde arabe. Istu politiku vodi u pogledu, da kažem, odnosa prema arapskom svetu i arapskim zemljama. Sarkozy a fait la guerre contre la Libye.
et Hollande a voulu faire la guerre contre la Syrie. I ako se sećate, Sarkozy je vodio rat En protiv fait, Libije, Hollande znači je željan da vodi rat i vodi ga zapravo protiv Sirije. En fait, ces individus n'agissent pas pour leur pays respectif. Ces individus, qu'il se soit agi de Sarkozy, Sarkozy qui se disait Sarkozy l'américain, je suis Sarkozy l'américain, ou François Hollande, agissent pour des intérêts étrangers, étrangers à leur propre pays et à leur propre peuple. I kada govorimo o njima, zaista, bez obzira što su oni na čelu jedne države, Francuske, nikada ne treba smetnuti sa uma da i jedan, tako i drugi, znači Sarkozy i Hollande, zapravo su eksponenti nečeg sasvim drugog, da ni jedan ni drugi ni u čemu apsolutno ne vode politiku koja bi bila, da kažem, u interesu države na čijem su čelu ili građana, već to su ljudi koji stvarno su samo eksponenti tuđih interesa i rade u korist tuđih interesa koji nisu, naravno, interesi francuske države. Il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche. Dans le monde américano-occidental, ils font la même politique. L'attaque verbale et aussi l'aide aux islamistes radicaux en Syrie, l'aide qui avait été apportée aussi en Libye et ailleurs, ces attaques et cette aide s'expliquent par la politique alignée sur celle des États-Unis et aussi la politique alignée sur Israël. Nous avons en France et dans les autres démocraties occidentales qui entourent la France, nous avons un puissant lobby sioniste qui imprime la politique de nos dirigeants. Treba shvatiti da u svetu u kome živimo danas zapravo levica i desnica je nestala ili, drugačije rečeno, da nema nikakve razlike, znači, među takvim, da kažem, političkim orijentacijama, to što uglavnom se ne razume. S druge strane, pomoć koja je pružena, da kažem, islamistima, vezano i za ovo svemu o čemu je prethodno bilo reči, znači ona upravo počiva na toj okolnosti što se zaista sve to radi, znači, iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je da su ti ljudi svrstani apsolutno na liniji pod jedan američke, da kažem, spoljne politike i shodno tome, naravno, njenih interesa u svetu, a sa druge strane isto tako na strani, da kažem, interesa samoga Izraela. U tom smislu, recimo mi ono što smo imali, kažem, u Francuskoj i što se uopšte događa, u ostatku nije tu samo pitanje Francuska, to su pitanje, da kažem, i druge države članice Evropske unije koje su susedne Francuskoj, da ih ne imenujem. Znači, zapravo je reč samo o tome da su to eksponenti tih interesa, znači i tih politika, i one imaju unutar sebe, da kažem, svoj lobby, i lobby je taj koji definiše njihovu politiku i tu politiku dotične na funkcijama apsolutno sprovode. Un lobby qui influence les hommes politiques, qui les soutient, qui les met sur orbite, et un lobby aussi qui exerce une influence complète sur la grande presse, sur les journaux, les radios et les télévisions. Si on passe sous silence, si on occulte cette réalité, on ne peut rien comprendre aux décisions politiques qui sont prises à Paris, à Londres, à Bruxelles, ou même dans d'autres capitales européennes. Ces politiques ne sont pas des politiques libres, ce sont des politiques qui sont sous contrôle, ce sont des politiques qui sont sous influence et qui dépendent d'intérêts extérieurs et je dirais même d'intérêts étrangers à l'intérêt français. Prema tome, te lobije zaista treba podvući u smislu, da kažem, njihovog značaja koje ne imaju kako u mojoj zemlji, tako i ovima kojima sam pomenuo.
Znači, ti lobby zapravo totalno utiču na političare i na politiku koju će oni voditi i zaista to treba, da kažem, razumeti u smislu da i utiču naravno shodno tome, znači, na glavne ove medije, znači, ili javna glasila, da ne koristim ja lično čuvene anglicizme koje smo ovde uveli, znači, bez obzira da li je pisana štampa ili u pitanju televizija. Prema tome, ako se to ne razume, to jest, ako se to prikriva, a prikriva se, u tom slučaju ne postoji zaista ni minimalne šanse da se mogu na pravilan način razumeti odluke koje na tom nivou, znači na tom vrhu se donose u Parizu, Londonu, Briselu ili pak u bilo kom drugom, da kažem, značajnom gradu te zapadne Evrope. Prema tome, ti političari i ta politika nije dobrovoljna, nije slobodna, već je ona isključivo podređena interesima tuđim, a ja bih čak dodao, kada je reč o Francuskoj, i njoj stranim. De la même façon que la France a été engagée dans une guerre inique contre la Libye et que la France aussi a pris position contre l'État syrien légal et légitime de Bachar el-Assad, elle aussi, elle prend des positions qui sont contraires à ses intérêts. L'exemple récent, c'est l'exemple des Mistral, des bateaux Mistral qui devaient être livrés à la Russie et que le gouvernement français ne veut pas livrer parce qu'il est sous la pression des États-Unis. Il ne veut pas livrer à la Russie. Bon, alors ça c'est l'exemple caricatural d'une ingérence étrangère et d'une influence sur la politique française, sur les décisions françaises, et qui est une chose inadmissible qui ne se serait pas passée sous le règne du général de Gaulle. Naravno, u tom smislu svedoci smo, znači, da je Francuska država, Francuska je sa takvom vlašću, znači, naravno, bila čak upletena u taj potpuno, mislim, besmisleni rat u Libiji. Isto tako znamo da je zvanična Francuska, zauzela poziciju protiv Sirije, znači jedne legitimne države, njene, da kažem, oružanih snaga i tako dalje. I isto tako, znači, zaista smo i na osnovu ovih, da kažem, stavova koje je zvanična Francuska donela, potpuno svesni, znači da ona deluje u potpunoj suprotnosti sa sopstvenim, da kažem, interesima, znači njenim interesima. Tu mogu navesti isto tako i ovaj karakterističan, čak karikaturalan primjer, kako je rekao, priča oko Mistrala, znači to su francuski, da kažem, brodovi, to jest oni nosači koji su dogovoreni u okviru trgovinskih odnosa da se Rusiji isporuče. Međutim, Francuska, obzira na interes koji ima, ta firma i uopšte zemlja u tom poslu, ona nikako se to ne usuđuje da učini iz prostog razloga što jednostavno ona je do te mere pod pritiskom, da kažem, Sjedinjenih Američkih Država po tom pitanju i zaista to je ovako jedan jako dobar primer da se vidi do koje mere to mešanje u unutrašnje stvari neke države zaista postaje, da kažem, nepristojno, prosto neprihvatljivo kao tako i zaista slučaj Mistrala onako i o tome vrlo slikovito svedoči. Toutes ces guerres qu'il y a eu depuis la guerre contre l'Irak, la guerre contre la Serbie, la guerre yougoslave, ensuite la guerre libyenne, la guerre contre la Syrie maintenant qui continue, toutes ces guerres ont été menées contre des États qui étaient très différents les uns des autres, mais qui avaient un point commun, c'était des États dirigés par des personnages intègres et forts, et c'était des États qui étaient indépendants et souverains. I svedoci smo koliko je
u neposrednom, da kažem, periodu iza nas ratova vođeno, znači protiv čitavog niza zemalja, tu je Irak, tu je Srbija, to je još i jugoslovenski, da kažem, rat, to je raspad. Vidimo da, naravno, sirijski rat, to je rat protiv Sirije još uvek i danas traje, tu je Libija, da, tu je Irak i tako dalje. Znači, treba imati na umu da sve te države koje sam nabrojao i one koje nisam, da su oni sve veoma različiti između sebe, jel tako? Međutim, šta je njima zajedničko? Pa njima je zajedničko bilo to što se u datom trenutku na čelu tih država su se našla, da kažem, našle su se takve ličnosti koje su bile ličnosti od integriteta i koje nisu bile voljne, znači da se podrede, da kažem, tuđoj volji i pre tog, da kažem, nasrtaja na sve te zemlje, one su zaista bile slobodne i suverene kao takve. Pourquoi? Parce qu'ils veulent remplacer, ils ont voulu remplacer ces gouvernements, ces régimes changent, comme ils disent, par des personnages malléables, par des équipes fantoches et qui soient à leur solde, avec la volonté d'imposer leur système, leurs institutions, leurs hommes et leurs marchandises, et de puiser les richesses de ces pays. I naravno, jasno je zašto je to urađeno, ti ljudi su i te takve, jel, da kažem, zemlje, nekad slobodne, bile su i predstavljale su, znači, pravu prepreku na putu, da kažem, ostvarivanja njihovih planova i ciljeva, jer oni su želeli i uspeli su u tome da u sve te države, zemlje, da juče slobodno instaliraju svoje marionetske, da kažem, režime, koji su kod njih na budžetu, znači koje i plaćaju, i preko njih oni su uspeli da u tim zemljama uspostave s jedne strane, znači, sopstveni sistem, da uspostave, znači, svoje ljude, da uspostave strukture kako će njima to odgovarati, ali i da tim zemljama nametnu kupovinu svoje robe, svojih proizvoda i naravno u svemu tome da pokupe sva prirodna bogatstva i druga sa kojima te dojuče slobodne države su raspolagale. Les découpages du Proche-Orient, les découpages qui correspondent au découpage étatique que nous avons connu, sont issus de la période de l'après-Première Guerre mondiale, durant laquelle les puissances coloniales de l'époque se sont réparties un certain nombre de territoires, à savoir après la Première Guerre mondiale pour le Proche-Orient, et ça concerne la Syrie, comme vous le savez, la Grande-Bretagne et la France. I sad, što se tiče Bliskog istoka, znači znamo, pretpostavljam svi, da raspored, da kažem, postojanje tih država u toj teritoriji, u tom obliku, znači je zapravo bila posledica, da kažem, ishoda Prvoga svetskog rata i naravno u toj situaciji bivše velike kolonijalne sile, znači one su te koje su, znači, doprinele, da kažem, tako stvaranju jedne takve teritorijalno državne konstelacije na Bliskom istoku. Kako kažem, pre svega mislim naravno i na Veliku Britaniju, ali mislim i na Francusku kada je reč konkretno o Siriji. À cette époque, les alliés, mais concurrents, ont organisé les découpages partitionnistes que l'on a connus ensuite. À savoir, d'abord, les Anglais ont rétabli une Turquie unie, les Russes qui sont devenus soviétiques, les Anglais voulaient empêcher les Russes de contrôler Constantinople, ensuite les Soviétiques ont fait un retournement d'alliance en faveur d'Atatürk, et les Anglais ont soutenu aussi les Turcs. Les Anglais qui avaient détruit, avec la révolte arabe, l'Empire ottoman. Et ensuite, au Proche-Orient, il y a eu, comme vous le savez sans doute, les accords Sykes-Picot, qui consistaient à se répartir les territoires. Et les Anglais ont tout fait pour prendre les territoires qui étaient les plus intéressants, notamment au nord de l'Irak, les régions de Kirkouk et Mossoul, qui contenaient du pétrole.
S'en sont suivies les affaires de la Palestine et les affaires ensuite, plus tard, la création de l'État d'Israël, qui a contribué à envenimer les choses, et les Américains ont pris la suite des Anglais. Au passage, une petite parenthèse, le Sandjak d'Alexandrette, qui est incontestablement syrien, qui devrait être syrien, avait été donné en cadeau à Atatürk pour satisfaire des ambitions maçonniques. U tom smislu, znači, saveznici su nakon okončanja, znači, tog Prvog svjetskog rata, znači, isto tako, praveći, da kažem, taj raspored te teritorije, te države, tako pribegavali isto sistemima, da kažem, odcepljivanja određenih delova i njihovog, da kažem, dodeljivanja drugima. Tako smo, recimo, svedoci, na primjer, da je dolazilo do nekih podela teritorija tih prvobitnih inicijalnih država. U tome je pre svega učestvovala, da kažem, Velika Britanija, čija uloga, da kažem, je onako zaista bila drugačija. Ona je s jedne strane doprinela, da kažem, padu na izvestan način Otomanske imperije, a opet sa druge strane činila je sve da Tursku kao takvu pomogne u tom smislu. Zna se vrlo dobro da je ona, Engleska je ta koja je sprečila, znači, da na bilo koji način Rusija ima uticaj, recimo, u Carigradu, ona to nije htela nikako da dozvoli. Tako da su zaista u tom smislu i Ataturku su, znači, učinjeni, da kažem, silni ustupci, uništeni su neke teritorije i tako dalje. U tom kontekstu, znači, to se odnosi kad je reč na Kirkuk i na Mosul, kad je reč o Iraku. U to spada isto tako, da kažem, i slučaj koji je doživjela Palestina, to jest stvaranje Izraela u tom nekom periodu posle, jel? Da kažem, na tom prostoru, tako da sve u svemu, znači, Britanci su jako uspeli da zatruju, da tako kažem, čitav taj prostor, no to, da kažem, trovanje koje su oni započeli, znači, isprovodili i preuzeli su, da kažem, preuzele su Sjedinjene Američke Države i u tom smislu, recimo, isto spada i taj moment ili to cepanje da je Sandžak koji je pripadao, da kažem, apsolutno teritoriji Sirije, Aleksandret, dat zaista Turskoj, eto prosto da je to jedan bio masonski, to je zahtev bio masonski. Tous ces conflits de ces dernières années, des pays que j'ai cités se sont situés dans ce qu'on appelle l'anneau circulaire de l'Eurasie. C'est-à-dire toute cette bande de territoire entre le centre de l'Europe, la Méditerranée orientale et le Proche-Orient, qui va jusqu'au Caucase et jusqu'à la Caspienne et qui fait une sorte de barrage à la Russie. D'une part. I ono što, ako sad zamislimo pred sobom, da kažem, tu teritoriju na kojoj se nalaze, koje obuhvataju, zapravo zauzimaju se ove zemlje koje smo spomenuli i ono u vezi sa njima, ne možemo, a da ne primetimo da faktički one predstavljaju tu, ajde da kažem, tako zonu evroazijsku, u smislu, da kažem, znači, povezivanja, znači, Evrope i našto centralne, recimo, Evrope, uključujući naravno i severni deo, da kažem, Sredozemlja sa Kavkazom, pa čak i do Kaspijskog mora, znači, to je upravo ta, da kažem, tranzitna zona povezivanja, da kažem, kontinenta. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Américains se sont retrouvés les héritiers de la politique britannique en Méditerranée et au Proche-Orient, et ils ont continué la même politique de manière plus grossière et moins subtile, plus brutale. Les Américains qui aujourd'hui sont, comme l'a dit Joaquin tout à l'heure, sont en déclin. Leur complexe militaro-industriel est encore très fort, très puissant, mais la société états-unienne est en chute libre. Il y a des possibilités de révolte interne, et les Américains donc sont prêts à tout pour essayer les États-Unis, hein, les Américains, sont prêts à tout pour essayer de survivre en tant que puissance hégémonique
et sont prêts à la guerre un peu partout. Ils font la guerre par personne interposée, par groupe interposé. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, ils soutiennent les islamistes. En Ukraine, aujourd'hui, ils soutiennent des nazis qu'ils ont fabriqués. Et ils ne sont pas regardants sur l'origine de leur brigade internationale, de leur outil humain. Ils ne sont pas du tout regardants, ils sont très pragmatiques. Et pour dire que dans la guerre globale que nous voyons, il y a un objectif qui est visé, et cet objectif, c'est la Russie qui est en train d'être replacée sur son socle par Vladimir Putin. Tako da, kada govorimo o ovom pitanju, sasvim je jasno, kao što sam istakao, da su Sjedinjene Američke Države preuzele, da kažem, politiku koju je mnogo pre toga decenijama sprovodila Velika Britanija, naročito kada se radi, da kažem, o Bliskom istoku, isto tako i o Sredozemlju. Međutim, razlika postoji, politiku koju Sjedinjene Američke Države u ovim regionima, koji su nasledili danas, mnogo grublje, mnogo otvorenije, znači bez trunke ustezanja, zaista je i sprovode, što, kao što je rekao Joaquin Flores malopre, znači zaista Sjedinjene Američke Države danas se nalaze u nekim, da kažem, objektivnim problemima, znači to je zaista, znači, jedno društvo pre svega koje se nalazi, kako je Iv rekao, koje se nalazi u slobodnom padu i koje ima svoje velike i ozbiljne probleme. Tu postoji jedna objektivna društvena opasnost, da kažem, od problema unutrašnje prirode u SAD-u, međutim, vojno gledano i dalje to je jedna velika, da kažem, sila i to je jedan veliki, da kažem, hegemon. Sad, zanimljivo je isto tako, preko oni tu svoju politiku sprovode u brojnim, da kažem, na brojnim tačkama u svetu, pa tako vidimo, recimo, da na severu Afrike podržavaju islamiste, dok, recimo, stvorili su, da kažem, naciste u Ukrajini. Znači, na različite načine, na različitim tačkama u svetu, oni apsolutno podržavaju te, da kažem, svoje štićenike. I sad, ono što treba reći, a to je da kada je reč o tim onima koji njima služe, kao što su recimo njihove brigade koje su konkretno u bivšoj Ukrajini, oni tu krajnje imaju jedan pragmatski odnos, uopšte o njima ne vode računa ni na koji način, znači njih to ne interesuje. No, u tom globalnom, da kažem, problemu i ratu koji apsolutno prestoji, jasno je da je pre svega Rusija, da kažem, glavni cilj.